खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बसिंग बुतराम नोकजरी अहन बतमरोई पाव लालौब सिंह खुलाई थादोक्तुना सरकार दा चंगजबगी थौरम पांगथोकलिंगैदा MG एवेन्यू दा बॉम्ब पोखाइबदा मियोय अनि शिरे मरी सोकले मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी ना कोदम पोपी अमसुंग कक्सिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साबगी मपानदगी योट चिंगलकपा गाड़ी सिंगी मनुंगदा ऑटो रिक्शा मदी काइनेटिक होंडा की नंबर यावरमले हाइना बीजेपी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ए चाउबन हाइख्रे अमदे इम्फाल तुरेल की मथक्ता साबा मोंखाम लंबी थोंग अमसुंग साइकिल केंद्र की मनुंग चनबा माताखोंग मोलकोन गे इथोय तुरेल मथक्ता साबा थोंग मियाम द खुसनख्रे पाउ संथोंग पिजरे तोंगान तोंगान बा लालौलुक की लुचिंगबा ओइरंबा सिंह यावना कादर कयाना खुलाई थादोक्तुना सरकार दा चंगजबगी थौरम अहानबा मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉल दा पांगथोकलिंगैदा MG एवेन्यू दा बॉम्ब पोखाइबदा मियोय अनि शिरे मरी सोकले थौदोक असि ngasi ayuk pung 12 rom taba matamda thokibani MG Avenue ge hotel galot ke mamang thangbada leiba kwamana yonpham dukan amada bom adu pokhai hankibani bom pokhai baduda leikidraba miyoi adude Naresh Sahani chei kuntra apokpa Rajender Joylal Saha chei nifu apokpa Sri Charan Saha Bihar dage hauzikna pauna bazar da leibani सोगलब सिंह अदुदे विकास चही तरामंगा अपोकपा राजेंद्र साहनी बिहार दगिने सितंबरा सुंदर चही निफुगनिपान अपोकपा रामदारे साहनी संजोय चही तरा तरुक अपोकपा रुदल साहनी बिहार दगी हौजिकना पौना बाजार द लेबने लैशांगथेम जिला सिंह चही निफुगनिपान अपोकपा लेखिद्रबा एल गोवर्धन थौबाल लैशांगथेम दगिने थौदोक थोकफम दा IGLO1 क्ले खोंगसाई इम्फाल वेस्ट की SP यावना पुलिस की मकोक थोंगबा सिंगना लाक्तुना यंगसिनखे अशोक सिंह रिम्स हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनखे रिम्स हॉस्पिटल दा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम MLA डॉक्टर NG बिजोय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सुरेश बाबू DGP यावना मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंग लाक्तुना यंगसिनखे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना असिगुम्बा पांगदबा थोंग असि चथबना करिसु कानाबा पुरपंगमलोय असिगुम्बा थौदोक असि मतुंगदा अमुहन्ना तौबिगनु अशोकपा अमदे लैखिद्रबा सिंगे इमुंग मनुंगदा सरकार की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइखे लैरिबा स्टेट्स दे लेबा प्रजा सेक्शन खुदिंगमंगना मसी स्ट्रांगेस्ट टामदा मसी कंडेम तौगदबनी सिगुम्बसी मसीना करिगुम्बा सोल्यूशन अमता मी इनोसेंट प्रजा सिंग क्वामना योंजरगा सिरिबसी मसा अनि मसु लई हाय अरे सी हातोगा करिनो लाकदब सोल्यूशन करिनो पुरकदब से अदु मसी तौबिगनु हायना बराबर अपील तौबनी सिगुम्बा यामना हाइनस क्राइम हाइदारे यामना कवर्डी एक्ट से मसीना खोइदा करिगुम्बा अहोंगबा मत कइमदा पुरओय ओय सरकार की समाय तौदना बॉम एक्सप्लोशन तौदना खोतना हाट पपर्पसिंगसे अखोय हानदगी होना अदुम फाइनेंशियल असिस्टेंट हाइबा तारे मगी ब्रिगेड फैमिली दुदा सिगुमसी अदुम लुपा लाख मंगा पी अदुगा मेजर इंजियर सिंगसी अखोय क्या पीबा याबगी हाइबदु येंगा हानगी अखोयगी स्टैंडर्ड नॉर्म अमन लै अदुगी मतुंगिना अखोय पीबा याबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना मांगजेबा ngakta oiba asigumba thodok asi praja singna condemn tawpham thoi amuk hana thodok asi thoaning de phongtokhi I think there is no room in fact for violence. If there is anything that we want to say or express or something, if anybody wants, then we can do it in democratic ways. There are lots of alternative means of expressing the ideas. So I think killing will not bring anything good. It harms everybody. प्रेपा के हानगी चेयरमैन ए नवचंद्र मदे फाइनेंस सेक्रेटरी चिंगलेन KCP के nganba ग्रुप अमसुंग KCP MC नोंगद्रेन खोंबा यावना कादर यांखै ग तरुक मणिपुर सरकार द चंगजदुना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन तौनख्रे ngasi इम्फाल गी अहानबा मणिपुर राइफल्स की बंकेट हॉल द पांगथोखिबा होम कमिंग सेरेमनी दा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी डिप्टी चीफ मिनिस्टर गायखांगम MLA NG बिजोय चीफ सेक्रेटरी PC लंकुंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम सुरेश बाबू DGP शहीद अहमद यावना पुलिस अमदी सिविल गे मकोक थोंबा ऑफिशियल कया यावखी होम कमिंग सेरेमनी अदुदा आइना थिंख्रबा लुप रिपाकना मिचेल नि हाइना लाउथोख्रबा हानगी चेयरमैन ए नवचंद्र लुप असिगे फाइनेंस सेक्रेटरी चिंगलेन KCP के nganba लुप के कादर कुंथ्रा गमंगा मखोइना लोइना रखपा खुलाई कुंथ्रा
KCP MC Nongdren Khombalu ke Kadar Taraga Mapal Amadi Khulai Taraga Taruk Loinarake Principal Secretary Suresh Babuna Manipur Sarkar amasung Bharat Sarkar na mainstream da laklaba singbu taramna okpagaloinana makhoi khudong chaba piba oina matik chaba designated camp athuba matamda pibagaloinana rehabilitation package oina bank ta lupa lakh amamam deposit tawba amasung thagi allowance oina lupa lising mari mari pinana bahonari Makatana hen khudong chaba kaya pinanabagi thorang tauri haike KCP KK nganbagi chairman Chongtham Manglem Jao alias KK nganbana matam amada makhoida miyamna thamlamba thajabadu mangtharakpadagi miyamga nakshinana thabak taunana ba khongthang asi paikhalakpani masida sarkar gi maikaidagi mapung phana mateng pirakani haibagi thajabalai haike Prepa के हाने की चेयरमैन ए नवचंद्रना सरकार की मैकेदगी खुदोंग चाबा ngaiduna leithokpagi mahutta ishana afaba hayeng amagidamak thabak tausi ai wakhal khaktamak khanba masung kangbu semduna oijaba thibana ningtam lalhodagi miyamna thajaba hantharak li haike KCP MC Nongdren Khombaluk ke Commander in Chief Ningthaujam Romena Khulai Paiduna Lal Horamba Singna mainstream da changsilakpa sina loop asina thamliba pandam mapung phabangam lagani haike Thauramga mari lainana Chief Minister Okram Ibobina Khulai Paiduna Lal Horiba Ichil Inaw Singna miyamgi apambagi matungina mainstream da lakpa si taramna wai Sarkar asina assembly segment taretagi afaspa namduna lokthokrabasu hauzik mishimina kaya thorak libasidagi center na wahang amalak le haike violence haigadra hingsa haigadra kulai pairaga tawba masi muhutta ekoi punamak sarkar ga khusam narga any problem ngapka kotpa amama tawda sarkar ga khusam narga ekoi si pami masina state government gi parvido lergana koi sinsoi soina mayang ko khamina ro wari sarga masina di india government gi permission logo da ka wai haigana singwa mayang puna maksin si khamina rga koi gi energy puna maksin si som da thadaraga koi gi tungi koi puna maki tungda horiga sanau si mayang puna maksin se masigi tungi future se lepodabse koi punamaki kutta maruina naharon si noi mayam punamaki kutta koi laigado Deputy Chief Minister Gaikhangamna pendaba kaya lairabasu punna wari sanaduna Manipur gidamak chawkhatnaba honaminasi haina apil tawki andre besama oiramdre adu ina kara phumba khulabda oiramdre leadership lies in the integrity Pidam ningai miba thajaba ya madugi conviction ado leadership oirani maramana khoi positive khoi punama bhapa minnatana ekoi punama wari watai sadana sangsen na chen singna hanana khoi manu changdana khoi imali baki damutani hadana katokhiba adwaina tawdana positive instant join tawma tundusu Imari bagi damakta, imari lebakta le percaya damakta kathok panai na uksian kujen mana na unung tingna aku pun nak honominasi Manipur Development Society MDS na Kodompokpi amasung Kaksingi District Sports Complex sabagi Guwahati amadi Dimapur dagi lupa crore aniga lakh humbudra nipan henbagi Imphal da yot jinglakpa gari singi manungda auto rickshaw amadi kinetic Honda gi number siznaram le haina BJP State Unit ki President TH Chawbun haikre Ngasi party da Imphal East District ki Upadhyaksha Paunam Sundar Khabam Gram Panchayat ki Pradhan L Ratan Hengang Gram Panchayat ki Pradhan N Manihar amasung Hengang Gram Panchayat Ward number 3 gi member Laishram Langlon ba alias Bobona BJP da changlakpada ayaba pibagi thoramda phongdokhibani Thauram aduga mari leinana paumi singda phongdokhibada chatkiba tang 16 da Paumai Naga Baptist Association na sinduna Senapati District ki Somai Khulda pangthokiba fellowship ki thoram yaunanaba Deputy Chief Minister na luchingba MLA kharana chatnanaba honaringaida makhoi laklabadi NSN IM na ambush tawgani haina kihalakpadagi khudakta lepkhibasi laibak thibani Manipur Sarkar asi NSN IM ki khutta leirabra hangkhe Magna Makha Taraduna
Controller and Auditor General of India ge English singani tarage March ki tang kunthra ka mathoi da phone ki report ta Kodom Popi amasung Kakching District Sports Complex sabagi yot chinglakpada aranba kaya tawkhibagi report yaure Guwahati ki SK Enterprises amasung Dimapur da leiba North East Marketing Company dagi lupa crore ani ka lakh humbudra nipan henbagi yot chinglakpada truck kunthra ka humdoi siznaki haina gari sing adugi number supiri Gari sing adugi number sing da Police Department ke 407 amagi number auto rickshaw madi kinetic Honda amagi number yaure asigumba aranba kaya tawribasi Chief Minister na Chairman oiba MDS na thuanbani haiki General body ko kauraga ki phamda no mere sa question da ai pai de ngi pasha kai ko lo ra ka na pasha cha ko ko na lo ai tle no kai lam dai na ai yo le pes pasha ya na ya de ma lo chan lo pi thok ta di lo ni pasha ya na ai di wo ji to IFC ni ya na ai di wo ji to ka ra ga MDS society du xian me na ko xian mo no export. Under export society, under limited society, society is limited. So, Maramaduna, corruption ki problem hai, wasi amutam wasi siwe the country, sabjao kangani. Impal Turel ki mathakta saba Mongkham lambi thong amasung cycle kendra ki manung chana mata khong molkonda ithoi Turel mathakta saba thong ngasi miyam da khusnakre NLCPR gi makada lupa lakh jamanga ga humbudra mapan hena changna sakiba Mongkham lambi thong Works Minister Dr. KS Ratan Kumar na sangakhi Thoramasida thongju kendra gi MLA TS Bisharjit Langthabal kendra gi MLA K Shyam Cycle kendra gi MLA Yamthong Haukep Works Department ki Chief Engineer Lokendra Susargya ki thong asi thak kungamari apiba matam gi manungda loishin bangam ke makhatana cycle kendra gi manung chana mata khong molkonda SDF ki makhada lupa lakh chamri ga humbudra taruk hena changna sakiba ithoi thongsu sangakhe MLA Yamthong Haukip na thong asina ukhul amasung jesami yauna atay mafam kaya phauna bada khudong charagani Molkondagi purum taba amade saparmainadagi ikau tabalambi ase shemjin binaba Works Minister gi pungning chingsin ke Works Minister Dr. Ratan Kumar na miyam amade sarkar ga aphabamari thamduna chawkhatpa purakpada District Administration gi officing ningthina lehenba mathautai paliba sarkar asina Chief Minister gi meeting makhada district singda administrative block sing ayambana sare analai gi khudong chaba mafam kaya da leire sana khonaba gi complex sing semgat le haiki afaba administration ama legi haiba taragadi magi matik saba infrastructure leitaba yadaba officer singdugi phambam leifam matik chana leitaba yadaba masi matam khara sida akoi government asina ayamba loisilaktabani maduna natana koi ana lying gi damakta singda leiriba prajamyam gi damakta district hospital 50 bedded 100 bedded loisinba kayama loisinga toriba kayama sports ki complex kayama asumana mathang mathang akoi paikalaktana hujik mathang mathang akoi Manipur da ahongba achouba ma de koi uba phange han haibada haiman ba thokloina khali IMC ki chairperson Aribam Nimai Sharma ge Brahmapur Aribam lekai da leiba mayumda sakhangdaba singna bom amathamlamle bom adunga si ayuk pung manga makhairom taba matamda imung manungi miyoi singna thengnarakibani khudakta police ta pau pituna bom adu asoengam yaudana lokthokre Nakalamromda Aribam Nimai gi yumda bom thamlamba thawong yaningda phongdoktuna Women Social Development Organization Brahmapur Aribam Laikai amadi Youth Club Brahmapur Nawakan mifam chathakre chairperson gi loina bina thaudo asigi matangda karambalumna chatharambanu haibadu sengdokpiu hairi miyang gi seba tawjariba ikoina benda bokoi amadi karamba samstana thambirambano sengdokpiro bhap tanadaba leirabasu ikoida khanganbiro Imphal Municipal Council gi chairperson Aribam Nimai gi Aribam lekai da leiba yunggi thongal da ngasi ayuk bom thamlamba thawong United Youth Organization amasung Women's Development Association singjamai wangma bhaigabati lekai na yaning da phungdokle asigumba yumlapta bom thamlamba sina yunggi amadi lekai gi miyoi singda akia khang thoale Nimai Sharma gi thabak thawong da yaning da kaya yaurabas Breaking matungda mukan taram nokcheri makhataba pauda mitop sing thajilaktuna miyam dagi paisa khaiba kangbu ma leirabra haibagi chingnaba leire
मसी पामदब थौदोक थोक्त्रिङैदा सरकार गी अखन्नब मीटिंग चंगबियो हाइना जॉइंट कमिटी ILP सिस्टम गी एडवाइजर रमनीना फोंदोकले नोंमैबुंगदा लेबा जॉइंट कमिटी गी ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमादा महाना मखा तारादुना जॉइंट कमिटी गी अकनब खोंजंग लैरिङैदा मियोय खराना लमदम असिदा लैता लाइरा सादुना पैसा खोमनबगी थबक चथरे ngasi MU गी तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगदगी मसागी चही कुनगनिथोय खक्तंग ngairiba nupi amana angang ama yauna nupi macha ahunga loinana paisa khairambadagi MU gi mahairoi singna faraga joint committee da sinarkhe मखोइदा मतिक चाबा सक्ताकचे अमत यावरमदे राजस्थान के रानीपुर दगी लाक्तुना हौजिक इम्फाल गे धर्मशालाद लई हाइरे नुपी ngakta होइबना खुदोंग थिबा थोक्लबदि मदुना जॉइंट कमिटी खक्ता नतना लमदमसी मिपुंग खुदिंगमकपो मापानदा अरानबा वाखलोन चलहन खिबा याय मरमसिना हिरमसिदा सरकार न मिटेंग चंगबियो हाइरे कईगुमना अतैजादा सीबना बथो अखोय करी थोकनी अदुना मसी सरकार अथुब मतम द यंगलु अखोयना मसी आरएस की थेंगदरी जे असुंबा चंगतनबा पुत ल यंगलो हाइबि तबदा ने ngasi अखोयना नुपि मयाम ची होइबि होइए कांगचुप हाउचोंग फाउना इम्फाल तमेंगलोंग लंबी सेमननबा वर्ल्ड बैंक तगी लुपा करोड़ 585 गे सनफम कायरक्तुना लैरे सिंगा दामसु लम कोइबे सिंगी मफम अमा ओइना सेमगतनबा सरकार गी थौरांग लैरे हाइना IFCD मिनिस्टर ngमथंग हाउकिपना फुंगदोरकले ngasi साइतु केंद्र गी मनुंग चनबा कांगचुप तलैबा कांगचुप तुइकोन यूथ ऑर्गेनाइजेशन गे जही कुनगमंगा सुरकपगे सिल्वर जुबली थौरमदा मिनिस्टर वाफम असि फुंगदोखिबने थौरम असिदा सदर हिल्स ADC गी चेयरमैन हौखलान हंसिंग कांगचुप तुइकन विलेज गी निंगथौ खुखाहाव हंसिंगसु सरुग्याके चीफ गेस्ट ना ऑर्गेनाइजेशन असिगी चही कुनगमंगा सुरकपगी निंगसिंग युम्बे माइखुम हांखे मिनिस्टर मखा तारादुना कांगचुप असि फुरुकयाना खुंदाबा मफम अमने खेनबा लैतना अमत ओइना लेमिन चामिनदुना हेना नुसिबा म पुरकनबा होनमिनसे SDO ऑफिस साननबा लम लैरे बिल्डिंग साननबा थौरांग लोइरे मसि लैरबदी पुलिस स्टेशन बैंक लाकपक लोइनाना चौखटपथुना लाकने सिंगदादाम की अकोइबदा संबल खारे लम कोइबे सिंग लाकननबा सेमगतननबगी थौरांग तौरे हाइखि इबोयामा सुमांग लीला संगलेलदा चथरिबा इम्फाल एक्सपो गी शरुकमोइना नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की मखादा पाइखलिबा स्कीम सिंगी मतंगदा सेमिनार मा पांगथोखरे थौरमसिदा DIC चांदेल गी जनरल मैनेजर वाई रघुमनी कॉर्पोरेशन की चेयरमैन P लोकेन कमर्स एंड इंडस्ट्री की OSD MSME TH सरचु सरग्याके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की मखादा अपिक अपिकपा इंडस्ट्री कया तौबयाय मसी मखादा मियामदा कानबा कया सुपिरी मसी पुमनमक मियामना खंगहननबा होनसी हाइना TH सरना फुंगदोखि IFCD मिनिस्टर ngमथंग हाउकिपना बाइक कोट की लंबी संगाखरे थौरमसिदा हिल एरिया कमिटी की वाइस चेयरमैन जेट की खोनबो ADC की मेंबर सिंगसु सरग्याखे थौरमसिदा वांगांगलदुना मिनिस्टर ngमथंग हाउकिपना मचिल मनाव ओइबा नुंगसिनाबा अमसुंग अमत ओइबगी वाखलोना तंगदु लैताना लैनबगी अमत तंगाइरबा लंबीनी तंगदु लैताबा म लैरबदी चौखट लंबीदा खुमांग यांगसिनबा ngमगनी फोंथोखि लागलिबे दिसंबर की तांग 19 माइनॉरिटी राइट डे की ममांगदा हौजिक मणिपुर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन अमसुंग मेंबर सेक्रेटरी सिंदोक्त्रबदी अकनब खोंजंग चंगसिनब सेम सारे हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट फुंद्रै मयूम अब्दुल्ला फताना फोंदोखरे हता मिनुथोंग लेबा पांगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा मांगना मखा तारदुना हौजिक कमीशन की चेयरपर्सन ओइरिबसे इंग्लिसिंगनी मरीदगी मियोय अमखकी कमीशन ओइना लैरिङैदगी चेयरपर्सन ओइरखे लिसिंगनी तरागी अक्टोबर 18 मणिपुर की गवर्नर ना अयाब पीबदगी मणिपुर स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लिसिंगनी तरा चटनब होबदगी मेंबर अनि हपचिंदुना मखा ताना चेयरपर्सन ओइदुना ngasi फावब थौपुरे मणिपुर की एक्ट अमसुंग नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की चटना कांगलोन की मतुंगिना चेयरपर्सन अमसुंग मेंबर सिंग चही अहुमदगी हेनबा यादे हाइबलै अदुबो मणिपुर ददी चटना कांगलोन पुमनमक थुगाइदुना लैरि अरानब कयाना सेंब कमीशन असिना फंगफम थोकपा मियामदा कानब फंगहंद्रे हाइखे पाउगी मिफम असिदा ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी यूनाइटेड मणिपुर मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मिहुचिंगसु सरुग्याखे
Afaba Cooperative Society ama oina bhonabada society gi secretary atai thopuriba singi achopa thodang lei haina Manipur State Cooperative Union gi president L Tom Pishakna phongdokre National Council for Cooperative Training New Delhi ga khushamnaduna Manipur State Cooperative Union na sinduna society singi secretary amadi office bearer singi numit tarani gi oiba refresher course ama Thobal district ki Nopok Sekmai Santipur Kaitel Panthoibi Sangren da Hogdokpagi Thoram da Phongdokhibani Thoram asida Manipur State Cooperative Union gi CEO Y Ningthemba District Cooperative Officer Thobal M Shyam Kishore Manipur State Cooperative Union gi member N Memasu Saruyaki M Shyam Kishore na cooperative chawkhatnaba Manipur gi Kachin Koya Sinbathungna Paikhalak liba thabak sing miyamna kanabalobi haiki CEO Y Ningthemba na lairaba kohannaba haiba pandamda cooperative linkhatpani Secretary President Khaktada Society Singh Thadokanu Member Khudingna Ishagi Right Tanbak Loinana Thabak Tawbagi Hainabi Leishi Haiki Chief Guest Oikiba Union gi President L Tom Pishakna Nupi Singna Nupa Khaktada Sel Tangani Haibagi Wakal Thadoktuna Nupa gi Mateng Pangduna Imung Manung amadi Khunai gi Sel Thumda Mateng Pangbiu Mamangai da Cooperative Society Kayana Sel Lokthok Sel Ningthina Singdabadagi government piramba kana bateng bang kaya kakre seng na thabak tawduna chawkhatpa cooperative society ohensi phongdokhi noi kitan takani koya ke dasu ai koi ko piti je hoje ko piti andolo je yakin lagai ko moment sabat kakar wo dongan sector sinda risa origa society sinda koi members je ai ko tawar ma har kamle राज्य में सबसे ज्यादा सीधा होगा वो पुन्ना खुशल करेगा अरे वो भी ये उसे लोग सुनेगा अरे पुन्ना का तो उन्हें तंद्रा आला Ukhrul District ki Manung Channa Leiba Chingai Assembly Constituency ki Manung Chanba Maphamari da Pangthokadaba Medical Camp ki Tim Amangasi Deputy Speaker Preso Simrena ngasi maha ki Babupara Leiba Quarter da Gilam Thakre Chingai Kendra gi Halang Longpi Khashom Khulen amasung Chingjaroida Numit Humni Chathagadaba Medical Camp Cum Awareness Program aduda Imphal dagi Specialist Dr. Mari Amade Ukhrul District Hospital ki Dr. Yauna Punna Dr. Tarana Saruyari Khongchat asiga mari leina na Preso Simrena haikibada matam gi oiba leina amasung medical gi khudong chadaba leiba mafam singda thengnari ba khudong chadaba kaya asigidamak yengduna khongthang asi lokhatpani haiki mafam singdu da chapaga na khunja singyam haraugni aduga moi gi targa leiba health checkup aduga medicine kaya na chingba ekhoi pusilaga changadorigni si chatlingai sida ekhoi gi organization aduga khunja aduga ekhoi gi mioi khudingmakna cooperation pire haraga masi KMC success hoina na ba ekhoi teng pang pise Ghari Dalaiba Human Resource Development Academy gi Taraganipal Suba Mapokumon Thoram ngasi Academy sida pangthokre Thoram aduda Council gi Secretary Sharangajit Managing Committee gi Secretary Thongnauzam Ranbir Managing Committee gi President Maishna Vidyasagar na Marueba Miyur Singh oina sargyaki Sarangajit na mama mapa sing na macha masu singbu tuition tambada hena thawai yausiloidabani madugi mauta macha masu sing na tamliba school aduda hena mityang changhaningi haki Thasigi Nepal da Tamenglong District ki Tausem Subdivision ki Manung Channa Leiba Railway ki Tunnel number 2 Mafam Khulbungda Coastal Project Private Limited ki Survey Officer Sandip Bera amasung Supplier Shiba Singh Ranabu Khulai Paiba Singh na Pharuba Thodok Kuki Inpi Tamenglong District amasung Jiri John amadi Kuki Chief Association Tausem Block na kanayaning da phongdorkli Kuki Inpi Tamenglong ki President Jansat Haukipna Coastal Company ki staff ani Pharuba si amukhana tawbiganu miyam gi railway line semnanaba lakpa thabak subamida asigumba award anai jathabiganu Khulbung dagi Thitungbung Phauba gari chatpa yaramdabadu ngasidi Coastal Company lakpadagi chatpa yare haiki Kuki Chief Association ki Chairman Khubne Dingyal na handaki wathok asida mafam asida leiriba khul sing yamna mingchat thiale railway ki thabak suba singda apanba piba si yaningde matungda asigumba thabak suba singda apanba piba ki thawong asi tawbidanaba apil tawki Manipur chaw khatpagi oina ekoi lamda lerwai lakpasi khwai da ina jam pile maramdi oirbachu
marak marak ta sigi thudu ekoi gi area da wathu si ina jamna kujna pandam pire pamsu pamde matung me da su thuktena ba majam gi samstan gi praja gi mangde ina amuk thuktena ba pirtu jari C. Balagopal na iba on a clear day. You can see India Koba entrepreneur ki matang de iba lairik amang asi thangmai bandalai ba JCRE skill solution ki auditorium da phongkre thoramasi da skill solution ki director Niranjan amade atai entrepreneur sing na sorgya ki ai ba C. Balagopal na lamdamasi lairik laishu haibagi chang wanglabasu job orientation oibagi lambi leite log is policy lakpada lamdam asigi na singbu masana masabu thabak bijaba ngamna ba entrepreneurship ki wakhal hena lehenbagi tangai fadabalai haiki Desamgi taramdo shubha mapok kuman numita mathau masak khangba oja khangatuna jingu maichau khongnang thaba award piragani hari break matungda amuka na taramna ukcheri makhataba pauda Kendra Sarkar na paikaliba tangai fadana changdaba yadraba polam singi scheme sing state asitadi contract ki phibam da lakle haina MPP ki president and Sobha Kirana phongdokre party ki office da pangthokpa paugi mifam amada mangna makha taraduna PDS ki thabak thoram sing niyom chumna tawdre job card sing masa na paiba ki mahuta elected kangbuda thambana khudong chahandre yaifa thorang chokhat thorang ki scheme sing amade PDS item sing ki guideline matungina thabak tawbiu AAY BPL na piriba kanaba singadu yansinnadana piba pami haiki BPL household amada leriba ni mada sahi mada guaranteed wages ni chamani piba haibani magi pukhi tawba thong sabagi wafam nate makogi item di mai macha masin laitam phangnaba phiro leinaba adugi da sangsilapani mogi lakhong lampak sembagi laisang sabagi drain janbagi nate paisa du moide piu haibani adu card holder sing sida card sing sinabi raga chumna sahi mada numit chamani gi paisa se phangan biba sigudani kone request tawjai Churachandpur ge Tuibong dagi hanglep phawba kilometer 38 sangba lambi miam gi mating dagi sedona chingkaktuna sembagi thabak chada humbdra loislakle lambi semlibagi fibamasi sedogi chairman Songkolal Haukip amasung ichamgi president and Rajendrona Chatuning Sinkre khongchat asiga mari leinana Songkolal Haukip na Tuibong dagi hanglep tabalambi asi government na midyang changbi dabadagi sedona miamgi matenga loinana semba hokibani hauzik phawbada punna lupa lak yankairom changkre lambi asi sembaloislabadi lamdam adongi miamgi punsi mahingda chawna ohongba lakani haiki si local gi contribution khaktanate state atei da leiba officer sing natraga businessmen sing na henglip area si alam gi mi sing si nungsi begi makoina contribution tawrakraga madugi paisa da ekhoina simbani Ichamgi president and Rajendrona government na Tuibong dagi henglep tabalambi sida midyang changbirabadi miyamna apenba pokani hai hariba lambi si sedona paikhalaiba aduga henglep ta leiba praja miyamna makoi dagi hujik pawbugi oina di government dagi lupama mating yawdan semai bisida adu matam da government na miyang ma changbirarga yamna su nakpa ko sidai da sembiraga di state government gi kari aitar mi ama changbira ka na sedo da mateng pangjenbirga henglep ki praja jing khusam narga lambi je thu matam da faurga di henglep ki praja jing na manipur government ba duki matik ama thagat katra Matam sangna sarkar na sembidana laklaba lamphel sana kaithel lambi ngarang dagi mari leinab singna semba hokre organization gi general secretary K Sanjit na sahi tara gi mamang dagi sembidana lakhiba kilometer ama makhai khakta sangba lambi asi December taramanga fabu gi manungda sarkar gi mari leinaba department na semdrabadi miyam na semlaga ni haina laukthokibani mari leinaba department na semba hobi bagi damak nungaiba phongdokre lambi asi quality leina sembinaba appeal tawri Saliba hoigi tha December ama January tha gi mong da premix tarogani haib lambi semba sungsoi soidan loisilagani haib gi thajaba Vikram gi maike digi thambire matung da ngarang digi subo hokre haiba hai kai haina khoi laikai amani club ki mara pabi gi maike digi haiba lambi semba hokhiba sida yam ngangkhoi leitana khoi Vikram amri takdo Thaiman Canal Development Organization khoi takdo bu mara pabi amani club ki maike digi thagat phongdok chari State
स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ना कोलकाता की राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी का खुशम नदुना पांगथोकपा इम्फाल बुक फेयर थाउ ग्राउंड दंगसिदगी हौख्रे थासिगी कुनगमरी फावो चथगदबा फेयर असिगी हौदोकपगी थोरमदा एजुकेशन मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रो कैशामथोंग केंद्र की एमएलए एल इबोमचा आर्ट एंड कल्चर की सेक्रेटरी के राधा कुमार संगनाइरबा अइबा आरके झलजिछु सरुयाखे फेयर असिदा कोलकाता गुवाहाटी दिल्ली अमदे सिलचर न चिंगबदगी फार्म यावना पुनः स्टॉल निफुगतरेट हांगली थौरम असिगा मरी लेनाना सोवेनियर अमा रिलीज तौबगा लोइनाना लाइरिक मापल सुफोंखी एमएलए एल इबोमचाना फेयर असी गवर्नमेंट चाउना सिनबिरबदे लाइब्रेरी अमदि महिरोई सिंगदा यामना कानगनी स्टेट लाइब्रेरी दा मतिक चाना लाइरिक लेत्रे मसी मथक्ता डिस्ट्रिक्ट कयादसु लाइब्रेरी लेतबगी खुदोंग चादब कया लेरिबसी सरकार न कोहन बचंगी हाइखी आरके झलजितना नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ब्रांच अमा स्टेट असिदा लेहन बचुंगनी स्टेट असिदा अफब लाइरिक कया फोंगी अदुबु पाबीबगी चांगदी नेमी हाइखे चीफ गेस्ट ओइकिबा एजुकेशन मिनिस्टर मोइरांगथेम ओकेंद्रोना गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट खुदिमकी स्कूल अमदि कॉलेज सिंगदा लाइब्रेरी की खुदोंग चाब लेहनब फिरेप लई गवर्नमेंट कॉलेज सिंगदा ई लाइब्रेरी की खुदोंग चाब थमनबसु थौरांग तौरे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्टेट ब्रांच अमा लेहनब गवर्नमेंट होनरगनी लिटरेचर के अवार्ड की सेंफम हेनगत लगनी है कि कोई रेगुलर प्रिंसिपल हापगी लोइनना वालोरिबो ओजा कया यूजीसी की मखादा यूजीसी की गाइडलाइंस की मखादा एमपीएस की कुथांग हापनबो नोटिफाइड तौरे सुमाइना मखा तारकपदा लाइब्रेरियन हापनबा सिदरतना असिस्टेंट लाइब्रेरियन हापनबा कोई अकन थोरांग प्रोसेस तौरे स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इम्फाल ना मणिपुर हार्ट फाउंडेशन अमसुंग चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का खुसम नदुना चही तरा की मखाद लेबा स्कूल की अंगांग सिंगे लेमना हार्ट स्क्रीनिंग तौबगी कैंप ngasi डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुराचांदपुर दा पांगथोखरे थमोई की लेना लेबा अंगांग सिंग खंगदोकपग लोइनाना मथौ ताबा लायिंग सु लेमना पिखे कैंप असिग हौदोकपगी थोरम द हेल्थ मिनिस्टर फुंजथांग तोन सिंह हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अक्रम इबोमचा डीसी चुराचांदपुर लुनमिनथांग हाउकेप अमसुंग स्काई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चेयरमैन डॉक्टर एल श्याम किशोर सुसरग्याके कॉन्जेनेटल नत्रगा न्यूमेटिक हार्ट की लेना लेबा अंगांग सिंगना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अमसुंग मणिपुर स्टेट इलनेस असिस्टेंट फंड की मखादा स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा लाइंगबगी खुदोंग चाप पीगनी ngasi की कैंप असिदा पुना महिरोय चमगारोम स्क्रीनिंग तौके मखाताना डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्तसु स्काई हॉस्पिटल ना लेमना हार्ट स्क्रीनिंग तौबगी कैंप चथखिगनी हारी जगोई की लमदा संगनाइरबी थियाम सूर्यमुखी देवीदा चोंगथाम बिमला बसंत अवार्ड खुसनदुना इकाई खुनखरे लेमरोल खोरजै कॉल लेकोल इम्फालना सिंधुना डीएम कॉलेज कैंपस तलेबा देव लिटरेचर सेंटर द पांगथोखिबा थोरमसिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एम अरुणा जेएन डांस एकेडमी की डायरेक्टर ओइरंबा एल जयचंद्र सुसरुग्याखे मना सिदा लुपा लिसिंग तरा साइटेशन अमा यावरी मणिपुर लौमिलो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के कन्वेंशन अमंगरांग क्वाक्ता मनिंग लेकाइदा पांगथोखरे मिफम असिना एजुकेटिव कमिटी के मेंबर तरागमाथुई सुखनखरे CPWD कॉन्ट्रैक्टर सिंगी मनुंगी ओइबा चटनबी की वांगमदा कॉन्ट्रैक्टर अमनंगसे फिजिकल डॉक्यूमेंट सिंग पिशनबल लापदा मालोंगी एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स लेबा CPWD ऑफिस दा इरांग हौखरे मणिपुर पुलिस के कांगबु लाक्तुना अतै कॉन्ट्रैक्टर सिंग ऑफिस दा की तांथोके थवंग असिबु यानिंगदा फोंगदोक्तुना सिंडिकेट वर्किंग कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर की मियोय सिंगना गेट वांगमदा खोंजंग चंगसिनके सिंडिकेट के मेंबर अमना चटनबी थुकाइदुना नमदुना पुलिस सिजनदुना चथखिबा थवंग असि फोंदोके थासी की तरागनिथोय की अयुक्ता थंगाल कैथेल की अलू गलीदा ज्ञान मांगदुना लेरंबा सखंगदब मियोय अमा सिटी पुलिस ना रिम्स ता पुखलबा मतुंग लाइकनबा ngamdana लाइखिदबदु ngasi फावबा कनागुंबा अमतना क्लेम तौरद्रे मखाताना रिम्स मोक्ता थंबदा हक्सेल दा अकाइबा लाकदबा मरमना हयेंग फावबगी मनुंगदा क्लेम तौरद्रबदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अयाब लौरगा अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकलगनी हाइना सिटी पुलिस स्टेशन की ओसी की चेरोल अमना खंगलगली हौजिक सानबगी पाव ngasi sanabagi pauda Department of Youth Affairs and Sports na Sinduna Kuman Lampak Indoor Stadium da State Mapalgi Nupa Macha Amadi Nupi Macha Sanaroi Jamag Humfuna Saruyatuna Chathariba Chahi Tarak Taret Amadi
तरागा मापल मखागी नुपा मचा अमदे नुपी मचागी थांगतागी हुम्फुसुबा नेशनल स्कूल गेम्स की ngasi पांगथोखिबा चाही तरा मापल मखागी नुपी मचागी केजी यांखैगी सेमी फाइनल दा मणिपुर गे डब्ल्यू सोनियाना त्रिपुरा गे मोमिता चकुमाबो माइथिबा पीतुना फाइनल चंख्रे फाइनल दा दिल्ली गे नेहागा थेंगनरगनी कैटेगरी असिगी अहुम सुबा पोजीशन दा हरियाणा गे आसाम दे त्रिपुरा गे मोमिता चकुमागा थेंगनरगनी केजी यांखैमरी के फाइनल दा मणिपुर गे एल सनातोम्बी अमदे गुजरात के रावल बशाल गा थेंगनरगनी ngasi sanaki semi final match da manipur gi el sanatombi na assam gi en merina sinhabo maithiba piduna final changkibani kg yankai gi nepal gi final da manipur gi pi chawba amade delhi gi jyoti ga thengnargani semi final match da manipur gi pi chawba na punjab gi binderpal korbo maithiba pk kg humpuga nithoi gi final da manipur gi s rojita amade haryana gi sangita ga thengnargani semi final match da manipur gi s rojita na विद्या भारती कृति शर्मा बो माइथिबा पीखे केजी हुम्फुगा तरु के फाइनल द मणिपुर की एन पुषा अमदे हरियाणा के ऋतुगा थेंगनरगनी सेमीफाइनल मैच दा मणिपुर की एन पुषाना गुजरात के सौम्याबो माइथिबा पीखे केजी हुमद्रा के फाइनल दना मणिपुर के डब्ल्यू रेजिया अमदे दिल्ली की अमृतागा थेंगनरगनी सेमीफाइनल मैच द मणिपुर की एन पुष्पाना गुजरात के पादियार किंजालबो माइथिबा पीखे चाही तरह मापल मखा की नुपा मचा की केजी यांखै के तरुक की फाइनल दा मणिपुर की निशाल अमदे असम की रूपंग थेंगनरगनी सेमीफाइनल मैच दा मणिपुर की निशाल ना पंजाब के सेरोगुएलबो माइथिबा पीखे केजी हुम्फु की फाइनल दा असम की दिगेंद्र अमदे दिल्ली की राजेश का थेंगनरगनी केजी हुम्फु का मंगा की फाइनल दा मणिपुर की लंचेनबा अमदे दिल्ली की दिनेश का थेंगनरगनी सेमीफाइनल मैच दा मणिपुर की लंचेनबा ना हरियाणा के अनिकोरबो माइथिबा पीखे केजी हुम्बुद्रा की फाइनल दा दिल्ली की आकाश अमदे हरियाणा की अमित का थेंगनगनी केजी हुम्बुद्रा मंगा की फाइनल दा मणिपुर की थोइबा मैते अमदे दिल्ली की अनकिच का थेंगनगनी केजी मरीफु की फाइनल दा मणिपुर की लमगान बमैते अमदे दिल्ली की संदीप का थेंगनगनी सेमीफाइनल मैच दा मणिपुर की लमगान बना विद्या भारती की रंजितबो माइथिबा पीदुना फाइनल चंकिबनी थासी की तांग तरादगी तरागुमदोय फावबा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पांगथोखिबा कुनगनिपाल सुबा नेशनल लेवल नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन दा ओवरऑल टीम चैंपियन ओइरकलबा मणिपुर की सानारोय सिंह ओपगी थौरम कुमन लंपा के डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स न सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा डिपार्टमेंट नसे के डायरेक्टर एन अशोक कुमार जॉइंट डायरेक्टर टीएस प्रमोदा डीवाईएसओ इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एस निर्मलता जॉइंट डायरेक्टर जयंत कुमार कंपटीशन सरुक यारुबा कोच मैनेजर अमदे डिपार्टमेंट के अतई मियोय के असु सरुक याखे मणिपुर टीम के चीफ द मिशन डीवाईएसओ इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एस निर्मलताना डायरेक्टर एन अशोक कुमार दा ओवरऑल टीम चैंपियन की ट्रॉफी खुशनखे थौरमसी के मरी लेना एन अशोक कुमार ना फोंदोखिबदा मणिपुर टीम की कोच मैनेजर अमदे सानारोय सिंह की लौसिंग थौनाना कंपटीशन असिगे ओवरऑल टीम चैंपियन ओइबंगमखिबनी मतुंगदसु माय पाकनबा कन्ना होनसी हाइबा वाफम सिंह फोंदोखे कंपटीशन असिदा मणिपुरना मसाना मापलदा पुन मेडल मरीफुगतरे लौतुना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइखिबनी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग संगबम गे लुवांग पोपा क्रिकेट ग्राउंड टीम तरागा माथोइना सरुक यादुना चथरिबा तरानिथोय सुबा मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता नापसा खा इम्फाल ना क्राउ खमनाम बाजार बो विकेट तरे तमाइथिबा पिख्रे क्राउ खमनाम बाजार ना टोच ngamduna hanna बैटिंग तौबदा अपीबा ओवर कुंथ्रा दा विकेट मापन तुरगा रन चामगा कुनगनिथोय लौखे मसिग पाकुमदा नापसा खा इम्फाल ना ओवर कुनगनिथोय गा बॉल मरी दा विकेट अहुंखक तुरगा अपीबा टारगेट अदु यौखे मैच असिदा नापसा खा इम्फाल गे भोगेना विकेट अनि अमदि रन कुंथ्रा मंगा लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे हयंग मॉडल क्लब चिंगा मखा मदि क्राउ खमनाम बाजार गा एमसीए प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल सानगनी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा पांगथोकदौरिबा यांखै निपाल सुबा सर चुराचांद सिंह केसीएसआईसीबीई मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट ता सरुक यागदबा त्रुपु नंबोल की सानरो सिंदा यूनिफॉर्म सिंह यंथोखरे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स न सिंधुना दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दा
टीम हुम्फुगुमदोगी नुपा मचा सानरोय लिसिंग अमग सुबना निफु तरेना सरुग यादुना चथरिबा तरामापल सुबा नेशनल स्पोर्ट्स मीट फॉर द ब्लाइंड ngasi humni chanba numit fawda manipur na gold mari silver ahum bronze ahum puna medal tara lauduna chatli ngasi pangthokiba nupa machage javelin throw da manipur gi KH budhi nandana gold laukhrai shot put da AK Montessori na silver discus throw da W nganthoi na bronze laukhrai Matang Jai ki January tang tara ka taruk tagi tara Nifal Phawba Assam ki Shiv Sagar da pangthokadoriba tara mari Subastran India Bodybuilding Championship amade gunthra manga Subastran India Women's Fitness Championship da saru yagadaba Manipur team ki bodybuilder Sanari Singh khanbagi trial selection thasi ki tang kungani pal ki nungthil pung amatabada khuman lampak ta laiba All Manipur Bodybuilding Association ki office da pangthoklagani hari Assam की गुवाहाटी थासी की तांग तरा निपाल मदी तरा मापल द पांगथोकदोरिबा तरुक सुबा नॉर्थ ईस्ट मीडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल द सरुक यानबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की टीम हयंग मणिपुर प्रेस क्लब तगी अयुक पुंग तरुक ताबदा आमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाइना लमथागनी फेस्टिवल असिदा आमजू की स्टैंडिंग कमिटी की मेंबर ए भक्तनाथ चीफ द मिशन ओइगनी Mathang Jai ki January tang tara mathoidagi Manipur Amateur Bodybuilder Association ki meeting makada Nepra Major Pukri Mapal Youth Development Association na sinduna first state level Anand Memorial Bodybuilding Championship pangthoklagani saru yagada ba bodybuilder Sanaru Singna January ki tang nipal fawgi manungda form pisilakna ba khanglakli akupa marol Anand Memorial Gym Sagolban Nepra Major dagi khanglaba yagani hari All Jiribam Sports Association na sinduna Jiribam Higher Secondary Playground da Jiribam amade kasar ki team kungamari na saru yaduna chathariba kungamari suba Keshi Malik Memorial Football Tournament ke ngasi sanaki ba match da Adonai KFC na Maira Club po goal tarasino da maiti pikrai Hayang Oriental Club amade Burton Sporting Club ka sanagani Hozilo islak padang asinomagi oiba ay nga sagi pau ICR lampel pati ki phangba pau gi matung ina nga sige khwaidagi sabagi jang degree Celsius kunga mathoi 10 ani khwaidagi ingba degree Celsius tarakani thoi nungsita yabo ising manil gi jang ayukta chada humbdra mapal nungthildana chada humpugo humdoi nungju gi jang nel Hozimero bapau amona laloba singna khulai thadoktu na sarkar da changjabagi thoram pangthok lingai da MG Avenue da bomb pokhai bada mioi ani shire mari shoklai Manipur Development Society na kodom popi masung kaksingi sports complex sabagi mapandagi yot chinglakpa gari singi manungda auto rickshaw madi kinetic Honda gi number yauram le haina BJP state unit ki president TS Zawbun haikrai amade Impal Turel gi mathakta saba mongkham lambi thong amasung cycle kendra gi manung chanba mata khong molkon ge ithoi Turel mathakta saba thong miam da khusna krai ISTV ne pijaba paw matang sa lojare ming tabi basing pamukhana khurumjari